Deda je bio Franjo Broz iz Kumrovca, seljak, zemljoradnik, mislim seljak. Vrlo ovako, kako po pričanju oca, ovako volio društvo, bio jako društven čovjek i tako. A baka iz Podsrede, Slovenka Marija Javoršek se zvala. Jer po očevom pričanju, sećam se, pričali su da većinom Kumrovčani i iz drugih sela ženili su se Slovenkama. Pa to rijeka Sutla je tamo, Sutla, i Kumrovac, posljednje selo u Hrvatskoj, a Podsreda su preko rijeke prvo selo. I momci su išli tamo nedelju poslije podne kad su bile glazbe ovako svirali, tako onda su tamo se upoznali sa devojkama i onda zato pošto Slovenke su važile kao vredne žene, jako su radne, vredne. Onda moj otac, kad imao 16 godina, najstariji u familiji, poslije su zarađeni. I ukupno rađeno, nisam siguran sad da li 11 ili 12 dece bilo ukupno. Moj otac bio drugo dete, zvao Martin, imali su konje, jer bavili su se prevozom. 910. se oženio i predložio bratu da Jožeku da dok ne treba da ide, dok ne ide u vojsku, jer kaže šta ćeš ti u Kumrovcu sad da radiš? Pa tamo nema, kaže, industrije. Jer ti to izučio zanat. Kaže, imam ja jednog prijatelja koji radi u Mercedes-Benz fabrici
I kaže, razgovarat ću s njime. I stvarno razgovarao tata to pričao. Jim kaže, pošalji ga mi sutra da vidim, kaže, šta zna i tako. Tito strašno volio, znate, slobodno vrijeme, on često išao u Beč. Inače, u Wiener Neustadt u Beč. Njega interesovala, znate, koncerti, pozorište, sve. A tata bio drugi čovjek, tata bio ovako praktičan. Njemu govorio, kaže, slušaj ti, Jože, znaš šta, kad imaš slobodno vrijeme, idi ti kod majstora ovoga, kod majstora, kaže, moraš ići kod šustera da naučiš, jer kaže, kad budeš se oženio, imaš djecu, da treba cipele popraviti, kaže. I tada bio i prema nama isto tako. Ako nisi kući 8 sati uveče, nema večere. Odnosno 7 sati međutim. I tako prema Titu se ponašao isto kao stariji, jer tata bio 8 godina stariji. Jer kad moj tata otišao iz Kumrovca, Tito imao baš 8 godina. Onda Tito meni pričao, to kaže, a to je bila jedna blaženstvena žena, tvoja mama, kaže, uvijek mi rekla, kaže, Jože, kad se vratiš uveče, jer on kasno sa vozom se vratio, znate, sa vlakom, ne, iz Beča, i ako nisi kući u 6 sati ili 7 najkasnije, u Lerni ćeš imati, kaže, sebe čuti, tako da. Onda je Jože, znate, otišao u vojsku, jer tada, mislim, tako, a ovi drugi svi su bili mlađi, išao i onda on polako. A onda, znate kako, je došao Prvi svjetski rat, mislim, onda poslije svjetskog rata, kad baka umrla, onda više sa ocem nije, poslije prekinuo. planirane s početka, naročito dok nisam bio suđen, onda lijepo u glavi. Da su to moje godine kojih ja nikad zaboraviti neću, jer sam imao mogućnosti da učim. Mi smo bili stalno zatvoreni u sobi, imali smo svega jedan sat vani šetnje dnevno. A sve drugo smo unutra, tako smo po 14-15 sati radili. Bio je Moša sam, on je prevodio, tako da je bilo tu veoma temeljito učenje. To je bilo 30. Taj dan u školi je razrednik, to je prvi razred gimnazije, kaže Alfred Pal, koji si ti državljan? A ja kažem SAS, jer sam skupljao marke, bio sam filatelista. Ja poznam marke do SAS. Međutim, od 29. dalje nije više SAS, nego Jugoslavija. A ovaj meni razrednik kaže, ne, das war einmal, das ist jetzt Jugoslavija. Ja dođem kući kad me otac pita šta je bilo u školi, ja njemu kažem, slušaj, reci ti meni šta je to Jugoslavija. Rekao sam da sam ja iz Jugoslavije. I tada je moj otac rekao sljedeće. Jugoslavija, to je zemlja u kojoj čovjek koji drži do sebe ne bi mogao da živi. To je bio presuda iz Srednje Evrope, pogled na Balkan. Međutim, život je nešto sasvim drugo. Ja sam bio zajedno sa Bakarićem, Vladimirom i sa Josipom Rukavinom. Tako da smo bili prijatelji, naravno i kolege školski, naša ta grupa u kojoj je bilo 7 ili 8, ne znam,
članova iz 8. B razreda i čitali smo marksističku literaturu koju apsolutno ništa nismo razumjeli i sudjelovali u demonstracijama koje su bile protiv Aleksandra Karađorđevića. Bilo je divno ono požrtvovanje s kojima su mladi studenti išli. Na Jelačićevom placu smo imali kod nekakve kandelabra početno mjesto, postaje to sve jedna gušća masa, a na prvi povik onda krenemo kao povorka i svi nam se pridružuju i tako nastaju demonstracije. Nemome onda policija već obavještena izlazi pred nas i počinju te tuče, onda mi imamo drugo sastajalište poslije tog razvijanja povorke, opet tuče. Tu sam ja s ovom zastavom se našao, ali nije bilo pametno da zastavu nosi kompromitiran koji sam već bio barem 3-5 koliko li puta u zatvoru. I ja gledam oko sebe na tom sakupalištu i pitam mladoga kolegu, jesi ti kompromitiran policijski, a to je bio Krsto Ljubičić. Tako je oduševljeno rekao, nisam, rekao, što je zastavu, hoću, daj mi. Može od mene iz tog zastavu jurio kao s nekim kopljem među te žandare. To je onaj početak Korzova. U Ili sjeli, tamo smo bili i Frankovci i oni su naše demonstracije sa ljutnom posmatrali. Uglavnom, jedan mi je rekao da je čuo da su prijetili sa šta ja znam. Onaj što nosi zastavu će platiti. Došlo je u dom, otišao je tamo i sustigli su ga i nožem su ga izboli. Taj zloglasni Špiler koji je bio specijalista za borbu protiv komunista, on nas je onda uhapsio, mene i mamule i pokušali su na policiji da nas slome batinanjem. Glavni oblik je bio mučenja taj da su vam vezali ruke i noge na leđa, metnuli vas na jednu motku i onda sa pendrecima i batinama tukli po nogama dok nisu potpuno se ugrijale. Onda su vas skinuli, metnuli noge u hladnu vodu, držali neko vrijeme u hladnoj vodi, onda opet okrenuli i opet na motku i opet na udar. I ja sam iz zatvora slušao pogrebnu muziku, bleh muziku, pogrebni marš. Bilo je navodno 10.000 ljudi. To je cijela povorka bila izuzetno impresivna. Ljudi su išli prijeteći i šuteći. Građani su posmatrali. Frankovaca nije bilo nigdje ni da nosa pomole. Ja sam suđen na 3 godine. Većina je tu bila komunista i jedan dio ustaša koji su sudjelovali u onom ličkom ustanku i jedan anarhista. Interesantno da su za nas radili većina stražara iz ideoloških razloga, jer su se slagali sa nama, a jedan dio smo kupovali. Među njima i komandanta, zvao se Bajc, komandanta koji je za pare radio za nas. Krajem 36. odnosno početkom 37. januara otišla u Ljubljanu. Moram reći da su me tako primili da ja ni jedan dan nisam se osjećala strancem u Sloveniji, jer sam odmah ušla u krug drugova i drugarica. Odmah sam upoznala Leskošeka, Kidrića, Pepicu Kardelj i u suštini preko partije sam se ja i zaposlila. Ali sam se ja prilagodila brzo tom životu. Recimo, navike su bile u toj fabrici, ali uopšte kada. Da se posebno posveti pažnja i kulturnom usticanju. Pa se odrekla večera za 2 dana da idemo u operu
gledat Nabuko ili Carmen ili Aidu, šta je bilo. Ja sam tamo stekla neke navike koje tu nisam imala. Tu smo išli pogledat neke kaubojske filmove jer su bili najjeftiniji. Spadam u generaciju koja je imala tu sreću da između dva rata dođe da studira u Prag, jer Prag u to vreme je bio centar građanske demokratije, one masarikovske. A to smo mi kao studenti iz Kraljevine Jugoslavije naročito osjetili zato što smo došli u slobodu. Došli smo u nešto što ovdje u zemlji nismo mogli da osjetimo. Pogotovo proslave 1. maja. 1. maja u Pragu vam je defilirala mase ljudi sa zastavama od svetlo-crvenih što su bili komunisti do tamno-crvenih koji su bili socijaldemokrati, pa do crnih zastava Gajde. A Gajda je bio poznati fašista i to češki fašista. A pored njih marširali su tu i mladi Nemci koji su došli iz Sudeta sa parolama za oslobođenje Sudeta i da se postavi slobodna njemačka zemlja u samoj Češkoj. Kad se to tako govori, onda se pita jesu li se oni između sebe mlatili. Nije bila ni jedna šaka korištena u tom pogledu, to se mirno pevalo, a pored toga imali smo prilike da u izlozima knjižara vidimo Mein Kampf Hitlera, da vidimo Staljina, da vidimo Trotskog, da vidimo sve moguće što se dešavalo. Prema tome, mi smo se mogli opredeliti i opredelili smo se. Tako, kad sam spomenuo 1. maj u Pragu i te češke razne parade, mi na našim godišnjim skupštinama, bilo udruženja Jugoslavija, bilo udruženja Matija Gubec, dolazilo je do tuče. Zato što su provocirali ljudi koji su bili plaćeni od Kraljevine Jugoslavije, od poslanstva Kraljevine Jugoslavije, da onemoguće nas napredne. To je bila 37. godina. Otvorio se bio međunarodna izložba u Parizu. Na sceni je bili su paviljoni, svačiji bio je naš paviljon. I ceo je štimung bio onako levičarski, antifašistički. Glavna je parola bio Narodni front, a protiv fašizma. A komunizam se nije ni spominjao, to je bilo šire. Spominjalo se stalno Španija. I Kina, ali naročito Španija se spominjala. Fotografije se gledale, slike, govori se držali. Putovali smo noću, stigli smo ujutro, smestili su nas u Cité Universitaire, to je nešto izvan grada, do metroa jedno 10 minuta. Ja dan iskoristim, a uveče odmah idem da potražim moje 2 drugarice s fakulteta, obe levičarke, da ih pronađem, da mi oni pomognu, jer se ja u Parizu naravno ni malo ne snalazim. Međutim, Tito je svako veče dolazio k njima i doneo im na kucanje materijal koga je preko dana napisao. To je bio prvi susret. On na mene nije ostavio neki naročiti dojam. Videla sam odmah i znala sam da je partijski punkt u Parizu. Odmah mi je bilo jasno da je to jedan iz partijskog rukovodstva i naprosto bio mi suviše elegantan. Rekla sam, to je jedan od onih koje partijske pare troši. Sam rekla, drž se na odstojanju. I ništa. On nam kaže da Hor Crvene armije ima u četvrtak koncert
i da nam preporučuje da idemo na koncert. Ja sam sva bila u euforiji od tog koncerta. To je bilo najlepše što sam ikad u životu čula. Taj hor Crvene armije, ta revolucionarne pesme, ta poljuška polje, nacionalne pesme. Nešto predivno. A atmosfera neopisiva. Kad su himnu zapevali, pa himni se nikad ne pleska, ali kad su Rusi zapevali himnu, kako su oni Marsejezu zapevali, pa to je dah uzelo svima. I na tu Marsejezu je usledio takav aplauz da je to neizrecivo. A da kažem koja je bila publika. Publika nisu bili sami ljevičari, nego je to u sali smrdilo od naftalina, jer su ruski emigranti došli na taj koncert, da to one sovjetske pesme će pregutat, ali da čuju ove nacionalne pesme. Oni su tako aplaudirali, posto su plakali. I posle tog koncerta one idu na svoju stranu, a ja opet na svoju. On kaže, pratit će me do metroa. I zaista me otprati do metroa i onda kaže, ajde, šta bi bilo da malo još sednem u kafanu, vidim da si ti još od euforije sva crvena, kaže, pa malo da popričamo. I tako ja kažem, što da ne, i mi idemo tam na bulvaru Saint-Michel, idemo u neku kafanu, tamo odsedimo 1-2 sata, uglavnom do posljednjeg metroa. Ja sam ga onda mi on priča šta bi pričali, ja njemu pričam u Zagrebu kakve su prilike, kakvi su problemi, s kojim poteškoćama se susrećemo, a on meni priča o Sovjetskom savezu. I to mi naravno priča sve ono što je lepo u Sovjetskom savezu. I ja to gutam i bi mi zaista prijatno s njim odsedet. I sad sam ja u međuvremenu njega analizirala. Rekla sam, čekaj, da ja u mojoj prvoj ocjeni nisam možda pogrešila. Čovjek ima jedno najobičnije konfekcijsko odijelo. Prema tome ništa hohštaplersko. Ima najobičnije cipele iz radnje, najobičniji šešir. Prema tome sam rekla, tvoj prvi utisak je verovatno bio pogrešan. Čovjek naprosto je po prirodi elegantan. Ume odelo da nosi, ume šešir da nosi i tako izgleda prosto izazivački zgodan. Ali ništa tu nije preterano. Smetalo me je što puši Moravu, to je bila najskuplja cigareta, pa sam ja si mislila, mi skupljamo tu crvenu pomoć za partiju, a ovi drugovi puše najskuplje cigarete. No kad sam ja posle ušla u taj ilegalni život, onda je meni bilo jasno kako je i to važno. Kak ti ne može izgledat elegantan napušit Savu. Znači tu nešto nije u redu. To ne ide zajedno. Herta je, ja mislim, bila u Parizu. Ja mislim da je te 37. godine bila ona velika izložba međunarodna u Parizu i ona je tamo otišla da radi i nekakve je poruke prenosila istodobno. I tamo je upoznala Tita. Već nakon 2-3 dana se vidno počeo udvarati. I ja sam njemu rekla, znaš šta, ja nisam došla u Pariz da imam neke ljubavne avanture. Ja sam htjela Pariz da vidim i sav taj spektakl oko tog svetske izložbe. Sam rekla, ja imam mladića u Sloveniji koji je bolestan od tuberkuloze i on je rekao, prihvaćam. I kad smo se oprostili, on mi rekao, dobro je što ideš. Ja si
Mislim, šta je sad to? On kaže, znaš, osjećam da bi se mogao strašno zaljubiti u tebe. A to nije za revolucionara. Revolucionar mora biti potpuno slobodan, onda može raziti punom snagom. Ja na to nisam ništa odgovorila. Nego smo se rastali, poljubili i ja otišla u svoj dom, a on se vratio u grad. Prvi susret je bio kad je on došao iz Pariza, verovatno u zemlju. K meni je dolazio jedan član partije, zvao se Drexler, poslije je išao u Španiju pa je promijenio ime u Marko Perić. Da mi kaže da bi jedan drug želio da se smjesti na našem imanju u Gornjem Stenjevcu, jer da mu je to potrebno. Ja sam pitala šta je on, je Skojevac? On veli ne, on je iz partije. Ja sam rekla pa ne bi željela to. Ne, odbi. Dolazio je 3 puta i 4. put je došao. I na kraju je rekao, slušaj, pa on ti poručuje, pa ne moraš ti njemu dati, nego se sastani, pa razgovaraj, pa ćeš poslije vidjeti, ne? I dođem u aleju koja vodi u Junkovićevo, smo to zvali. I tamo jedan gospodin čeka, vrlo pristojno, lepo obučen, lepo izgleda, iz daleka. Ja mu prilazim i on veli, ti si Vanda, jel? Ja velim, jes. Veli, pa ajde da prošećemo. I tako smo šetali tom alejom gore, pa natrag, pa opet gore, pa natrag i razgovarali. U prvom redu, šta je, zašto si ti protiv toga da imaš sa partijcem? Pa vi dajete to, pa ja znam da dajete. Pa tu je ovaj bio, pa onaj je bio, pa šta znam, Kosta Nađe tu se skrivao, pa Bakarić je tu bio i tako. Zašto ne daš? I ja onda lupim sve šta imam protiv. Pa oni su ovakvi, pa oni su onakvi, pa oni su tvrdoglavi, pa kako hoće, pa nam se zabadaju u posao, pa nam kvare posao. Ja sam skojka, ja samo držim za skoj. Pa gledaj, sa ovim sam imala, pa je to tražio, pa skoro nam je razbio veze sve tu radi svojega. I on počinje meni odgovarati i ja vidim da on de facto se slaže u mnogim stvarima. Što me jako začudilo. I mi tako šećamo, vreme prolazi i ja, ne razmišljajući, kažem, slušaj, tu je put i pođem prema gore. Jer naša je kuća na kraju, posljednja u selu, treba se uspinjati. I počne, a veli, a kako to da znaš ruski? Jel znaš onu, a nuka s kojom nje pjesinku Veseli večer. I mi dvoje počnemo pjevati. I vrlo lepo smo se slagali. I on veli, ti me vodiš gore, jel? Ja velim da. I tako, bez nekakvih odluka, ja velim samo, znaš, ići ćemo preko Trnaca i Voćnjaka, tako da ne idemo kroz selo i niko te neće vidjeti. I tu na kraju opet niko te neće vidjeti, jer su kuće jako nutra. I ja sam ga dovela do naše kuće, jel? A da ga nije niko vidio. I na kraju mu kažem, slušaj, a kako ću ja tebe zvati? Kako ću te zvati? A on se razmisli pa veli, pa zovi me Stari. Ja velim, dobro, onda za mene si Stari. I uvedem ga u kuću i velim, dakle, pogledaj, vode nemaš, elektrike nemaš, ova žena njegova Anđela će ti donositi vodu, s njim si sredi kak znaš, kak hoćeš, za jelo i to. I ja ću doći onda kad me ti pozoveš. Sjećam se jedne noći, valjda se nešto dogodilo u Zagrebu, neka nesigurnost. Ja sam bila tamo, on veli, Vanda, mi ćemo morati na Sjenik ove noći. Ja velim, dobro. I on uzme onaj špigl, znate, ono ogledalo, sa kojima onu pozadinu, s kojim su se muškarci brijali. I digne onu pozadinu i tamo je imao
putnice, dve, valjda na različita imena, i to zatvori i samo to je uzeo sa sobom. I ta kurirka, ja i on smo se popeli gore i onda smo digli lojtre i zatvorili ovo. Život je teko dalje, ja sam opet radila te svoje uobičajene zagrebačke poslove, dok jednog dana meni ova drugarica iz Zagreba ne javi da moram biti u Grazu i da će me ona od moje tetke potražiti. Ona je mene pozvala iz dva razloga. Prvi je bio da ja te knjige, komplet Lenina, prebacim preko granice pomoću jedne moje poznate koja ima tu pograničnu prelaznicu, propusnicu, koja svaki dan ide iz Austrije u Jugoslaviju. I onda sam te knjige preuzela i onda mi je rekla da treba da idem u Beč sutradan i da budem u 12 sati tačno u Rathaus Keller. To je u gradskoj večnici, je to jedan podrum, restoran, i tam da budem u 12 sati. I ja sam rekla, i koga ću naći tam? Naći ćeš nekog koga poznaš. Dobro. I ja ništa sluteći otputujem u Beč i ko sedi u Rathaus Kelleru nego stari. Ja sam se obradovala, on se obradovao, ručali smo tamo. Posle toga smo išli u jednu kafanu, jer sam ja imala u 6 sati voz za povratak, a on je uveče isto tako otputovao. Meni se čini da mi je kasnije rekao da je išao u Prag. Tako da smo imali svega par sati vremena, ništa, lepo smo tamo u kafani sedeli, pričali, držali se za ruke. On me prati, ali ne gore na peron, nego samo dole do stepenica. Ja se još danas sjećam kako sam se ti stepenicama penjala i onda se gore okrenem, on stoji dole, digne šešir i to je bio posljednji pozdrav. U to vrijeme čitav je Prag nekako bio uzburkan politički i aktivnost sa svih mogućih progresivnih grupa, pa uključujući i studenti. Ono što se kaže, probudili su se. Već se pojavila po kodini studenta ideja da se ipak treba aktivnije uključiti u borbu protiv fašizma i tada se formirala jedna grupa koja je onda tu kontaktirala studente koji su voljni da idu u Španiju. Da li je tu bila u to vrijeme povezano sa predstavnikom partije Jugoslavije, komunističke partije, ja to ne znam. Ni kasnije nisam mogao doznati, tu je priča ova ili ona. Nas u toj grupi koja je krenula bila je 15. Taj odlazak, prvo boravak u Parizu svega 2-3 dana, dok smo došli u vezu i sa organizatorima da dalje i put. Putovali smo vozom do Perpinjana na jugu Francuske. Tamo su nas čekali autobusi, pa smo i sa autobusima preko Pirineja prebacili se u Figueras. To je prva tačka bila nas i svih ostalih koji će dolaziti. I putovali smo nekoliko dana do fronta Harama. Stigli smo u jedno selo gdje je bio štab 15. brigade
komandant te brigade bio je Vladimir Čopić. Našli smo još nekoliko njegovih saradnika jugoslavenskog porekla. Nismo imali ništa kao naoružanje, sve dok nismo stigli na front. Međutim, su nam tu podijelili puške. To su uglavnom bile one ruske stare puške. I priučili su nas kako treba pucati, kako treba rukovati sa tim naoružanjem, sa tim puškama. I odmah smo stupili u borbu. To je bio jedan maslinjak i u tom maslinjaku uglavnom smo se preganjali. Tek oni nas potjerali, tek i njih. U svakom slučaju, tih prvih 2 dana borbe, takve borbe, je bilo puno žrtava. Neiskustva s jedne strane, s druge strane ne pravno vojničko organizovanje i otpor i u napad. Tako da su poslije nekoliko dana, kad su malo jenjale borbe, onda smo se preživjeli i skupili i od 680 učesnika u formaciji bataljona Dimitrov ostalo se skupilo nas i neđe oko 140-160, ne sjećam se tačnu cifru, ali ne više od toga. Za vreme tih prvih borbi među studentima bilo je dosta žrtava. Naime, bile su zapravo 2 struje u kaznioni. Jedna umjerena na čelu sa Mošom Pijadom i druga žestoka koja je tražila da se suprotstavlja i da se bori protiv režima na čelu sa Petkom Miletićem. Sad, tome se suprotstavio Tito kad je došao za sekretara i raspustio je kaznionski komitet kome je bio na čelu Petko Miletić i postavio je za povjerenika Mošu Pijade. Ja sam bio čvrsto uz Petka Miletića, moram otvoreno priznati, jer mi se sviđalo on je zastupao tu borbenost i tako dalje. Obučavali smo se i stvorili smo jednu bateriju protivtenkovsku. Skupa sa drugima bilo je i Litvanaca, bilo je Bugara. Ova grupa protivtenkovska se zvala Petko Miletić. I sve ono što se dešavalo u Jugoslaviji oko Petka Miletića mi smo zadržali s obzirom da jedinica kao takva bila jako poznata u republikanskoj Španiji. I ostala je sve do današnjih dana se nazvala Petko Miletić. Od te grupe jedan deo je otišao da uz poljsku artiljeriju i nosila ime Stjepan Radić. Interesantno da za razliku od Gorkića i drugih sekretara koji su rukovodili izvana, iz Beča, Tito je bio taj koji je, Boga mi, došao u zemlju, što baš nije bilo lagana stvar, ne? I apsolutno je riskirao i zatvor, pa i život radeći na taj način da je razgovarao sa kadrovima na terenu. Proleće počinje, moje se kolegice već udavaju, sve imaju momke,
Ja imam bezbroj kooperanata, ali nema momka. Naprosto nije išlo. Kad sam ja opet sa tim interdruštvom studenata u Banja Luku otišla, tamo smo držali jednu političku miting i posle toga smo uveče imali zabavu. Ja toj zabavi sam ovim čudom bila izabrana za mis Banja Luke. Ni kriva, ni dužna. I dobila sam 2 lepa porculanska servisa, jedan za crnu kafu, jedan za belu kafu, od koga još danas imam sačuvane komade. I vraćam se u Zagreb i tu meni dođe Leo Mates i kaže: Herta, sutra u 12 sati treba da budeš na rijeci, treba da ideš u taj parkić koji je preko puta hotela Park. Ja sam rekla: Leo, ne mogu. On je rekao: pa ako možda ne možeš. Ja sam rekla: pa ja imam sutra ispit. Pa sam rekla: idi ti. On kaže: ja ne mogu da idem, imam neku drugu obavezu. Pa nekog drugog pošalji. Pa kaže: taj koga bi poslao nepoznatog čoveka, prema tome nema druge, ti moraš da ideš. I tako ja vrlo mimo volje idem. I kad ja u 12 sati dođem u park, imam koga da vidim, to stari. Mi smo si tako pali u zagrljaj. To je sad bilo tako očito da tu više nema natrag. Mi smo Slovenci precej akuratni, drugač pa pošteni, pa in je on tudi zelo nam prijal, zelo odgovarjal po svojem resnem življenju in poštenem življenju, predan stvari in ne za svojo slavo, pa uspeh svoj. Tega je bilo najmanj čutiti. In seveda je po mojem mnenju zelo važno in dobro bilo, da je na čelu bil nekaj časa tudi tako moralno čist človek, kot je bil Josip Broz Tito. On je bio jako lijep čovjek. Pa ja mislim da je to crte lica i to je ostalo do starosti. Oči je imao jedne prodorne, plave oči koje su značili, ja sam ih osjećala, da te prodiru i da znaju šta misliš. Ja mislim da je to karizma, da se to, takvi ljudi, to su posebni ljudi. Oni imaju nešto što vas privuče vas i daje vam povjerenje. Ja sam imala u njega povjerenje, eto, odmah. I mislila sam, vidiš, tom čovjeku možeš sve reći. I ništa se neće dogoditi. Od onog drugog on će te izbaciti iz koja, će te izbaciti iz partije. Ne smiješ reći ništa. A ovome možeš reći sve, to je prvo. Drugo, on te razumije. On se smješka. On je čovjek. Tito je bio čovjek Sovjetskog saveza. On je u Jugoslaviju došao sa punomoćima komunističke internacionale i Sovjetskog saveza. Nemojte to zaboraviti. On je, kao što se doznaje i što sam ja doznao i čitao, imao neke možda primjedbe. I jedna emigrantica Zora Nikolić je bila s njim zajedno u Sovjetskom savezu od 20. nekih 6., 5., 7. godina. I jedanput kad sam ja njega htio nešto čuti i pitao, onda je ona, sjećam se, to mi ostalo u ušima, znamo mi Valtera. Meni je to bilo dosta staro čuti taj nadimak Valter. Ali ta njezina naglasak i ostalo mi je to i iz tog razgovora inače sam saznao da je Valter tamo bio, odnosno Tito, nije baš
sa punim povjerenjem primjen. Provjeravali su ga, ispitivali su ga. Sve partije, članice Kominterne, trebalo je da ljude koji su bili u SSR-u, da o njima daju karakteristike, da opišu svojstva tih ljudi u Kominterni. U tom smislu i Tito je dao, kada je boravio 38. godine, kada je boravio i 39. u Moskvi, on je dao izjasne karakteristike za deo naših ljudi koji su bili tada u Kominterni. On je dao između ostalog i za Gorkića, i za Filipa Filipovića, i za još mnoge ljude. Međutim, u onom zlu koje je Stalin nametnuo, kojim je kompromitovao socijalizam kao jedno humano društvo ravnopravnih ljudi, vjerovatno za 100 godina ga je kompromitovao, ti su mnogi ljudi streljani i to se u ovoj našoj kod nas pokušaju satanizacije pripisuje Titu. Pripisuje mu se da je on kriv i za ubistvo Gorkića. Međutim, Gorkić je streljan još pre dolaska tadašnjeg Tita u Moskvu. Jer ako vi danas recimo navedete sve to što je Tito pisao o ljudima dok je bio u Kominterni, znate šta? Ako vi to stavite u istorijski kontekst, ako ste vi istoričar koji ne može da eliminiše vreme, okvire, to njemu ide više u prilog nego na štetu. Jer on apsolutno nikome ne ispisuje optužnicu. A odnosi su bili takvi da je podeljena Jugoslavenska partija u frakcije se podjednako vešala o vrat Kominterni i tražila njenu arbitražu. Na dan prelisce ja sam imala zakazan sastanak na Cmroku sa Titom. A ne znam više u koliko sati, to nije ni bitno ostalo. I ja se pozdravim s njima u kući i kažem odoh ja. Nismo se nikad rekli, svi smo radili ilegalne poslove, nismo se nikad rekli kud idemo. I onda je Vanda rekla, dobro, ja ću isto uskoro. I tako ja idem na Cmrok, sastanem se s Titom. Na jedan puta meni u susret dođe Vanda sa dva nepoznata muškarca. Ja sad ostajem zapanjena, šta je to? Da li su ta muškarca nju uhvatila ili nikad vidjela te ljude, šta je to? Ona deluje međutim vrlo smireno i kad se sasma približimo, ja vidim da Tito pozna ta dva muškarca. To je bio Ivo Lola Ribar i Đilas. Onda smo se naravno svi počeli smijati. Smo mi rekli kako zajedno stanujemo, a nemamo veze šta radi jedna, šta radi druga. Herta je kod nas stanovala jedno vrijeme. Ja sam pričala da smo mi stan uvijek uzimali, jel? Braća, brat i dve sestre. I jedno vrijeme je Herta kod nas stanovala, mislim u Tvrtkovoj ulici. Ali mi smo se puno družili, jer smo na istom fakultetu bili, jel? A poslije kad je ona počela sa Titom, ona nije bila aktivna više nigdje. Ona je de facto služila njemu kao pokriće i kurir. Međutim, bio je sad postao jedan problem, a to je da je na taj sastanak trebao Leskošek, Franc Leskošek da dođe i njega nije bilo. I šta sad raditi? I sad meni kaže Tito, je li bi ti Herta išla večeras dole sa Vandom, jer ona se vraća, ne može ostati, išla bi s Vandom dole do Sevnice, pa onda noćnim brzim išla iz Sevnice u Ljubljanu, pa se opet
išla na javku, pa se opet izljubljene noćnim brznim vratila u Sevnicu, jer se ti usudiš sama popet noću na liscu. Mene bilo stid reći da se ne usudim, a strah me je bilo do kostiju. A Tito mi je rekao da će me čekat kod jedne kapelice koja je 10 minuta ispod tog doma na Lisci i tako je bilo. On me zaista dočeka, potapše me po ramenu kao neko ko je dobro izvršio zadatak i vraćamo se kao iz jutarnje šetnje onda na onaj dom, tamo zatečemo Đilasa i Lolu i na Lisci je onda pala odlučna reč. Stari me je pitao, kad završiš fakultet, šta kaniš? A ja sam rekla, kad završim fakultet, ja ću znati 2 jezika, ja ću do onda još francuski perfektno, ali bar vrlo dobro naučit. I ja ću onda u Mariboru lako naći neki posao kad uz fakultet znam još 2 svjetska jezika. I onda je on rekao, ti si to samo tako zamišljaš. Rekla, ti nikad više ni korak nećeš ići od mene. Gdje ja budem išao, tu budeš ti išla i to pamti. Moja majka je ostala udovica za 37 godina. I ona je uživala u tome gledajući mene u sreći. Ona je vidjela kako se on ponaša u odnosu na mene. Kakva je to bila pažnja. Primijetila je kako su mi se zasjajile oči kad je pogled bacio na mene. I to naravno jednu majku može najviše da smiri. Ona je to što je on ilegalac uzela na znanje, to je već vidjela da sam i ja svao tim levim vodama, nego rekla je, kćeri, kad ti je dano da budeš sretna, uživaj u sreći.